Maleifua mai Samoa, maleifua ngalelei au Setalia, tai au manuia New Zealand, au auli matangofie le malo telo Amerika manisi tafalalangi o mafuta mai ai le mamalu o Samoa. Tai au manino tai au tutoa le tai au matangofie le asotofio Julai asofa lua afe lua fa. Whaftaitele ile atua ila upule whaasoifua, wala whaimai le nei tai au fau. Whaftaifo ile soifua tulu ile mamado le atunu e meise le malosi. O mawhai ona whaatino ai whaiva matiu te masani ai le mamado o Samoa. I aso taitasi, le anganga whaaloalo e whaafeilo ai atua i sunga i au omna tatofia le atua. Iso se whatatapua ai, lau se sunga whaafeangai ngal maota Samoa vi inga o le atua Reven e sau asora viena le ana. Ma le whare tua ia upulasi. Sunga le toi ina taitai o le ekalesia metotisi Samoa so whaatasi, Reven Sione tau leota.
Pasta visita felava ia mo sa male faletua ia vai tamasoali. Pasta solinga solofa male faletua ia faavae. Sunga le toe ino le ekalesia la mo sa toe fuata ina. Reverend Tele tausanga male faletua ia matau aina. Senior Pasta tauloli male faletua ia Arieta. Pasta faatili matulino sia moa male faletua. Pasta ia feta sekali male faletua ia Susana. Reverend Awatama Tofai ono male faletua ia Katenari. Pasta sangale tuila epa male faletua ia fai upu. Tina malolo manu malo ia Julia Moli. Pasta sianava te vita kioa sianava male faletua. Pasta ainu umuri ang abi ale sunga de epikopo ia sianava te vita kioa sianava male faletua. Pasta ainu umuri ang abi isawa inaya male faletua ia saipeti. Tama malolo man malo na matua malolo man malo ya muli anga telesoti ma potafou. Pasta tua upepe misa masiliana. Reverend Lolofia Lofipo awelua malfaltua ya Miriam Ropati. Awelua. Pasta ya Kopolama malfaltua ya Ainga. Pasta tole afua faraniko le pa iyo Ainga matama le usonga pule mtumua itu au malatawa Ainga litai maleva au fonoti. Sua male vai fanua fofo mai tulangi sa ole masale au mua male launi una sailua. Le afifio fa to fale ula launamtas ma upu ya te ole motsa talo fa lava. Male ifua mai ole au mamalo so tato malo fa pelepelo sa moele nei tai au fou. Fionga le tuia ana tui male ali ifano vale to asoala uvile lua male masiofo. Mesele fionga le tai sili. Tai le vai nga fa upfai pui ya tawa tangata. Lau sisunga tuila epa awelua fatia lofa rupe soli aina yoti. Ngalu malemana ai ono Dr. Sailele madiele ngaoi malfaltua. Ai mese o tupu mai le vai nga fa upfai pui ya tawa tangata. Professor Tofa Manino ale fo mai le tamau ai nga Dr. Afualo luanga lau. Fa amoe tau lua manu wut salele tutulva malfaltua. Mese o tupu mai le tautua Samoa. Fasala utala inga satun mafono male fua mai le nei tai au fou la ua fionga le sao. Le ota sua tele po le fiong fo ia fui maono manuseni tu fele. Mane fale tua ia sua Vivian Pefem tu fele. Profesa langolango so ifua malolo ina Dr. Leusa to le fua tu pa isa mauta kena seri mane fale tua. Malo lava le tautua tunu. Malo fo il so ifua manuia i tato sponsor malo si mai Hawaii le fionga ia lilo fotu wa manu. Malifalitua ya baby threatened good morning. Fionga ya vui Nicola wofo malifalitua ya moli malinofo alo maisini au setalia. Sunga ya Felice. Fiu se ni o tautolo malifalitua ya Maria malinofo alo maisini au setalia. Fionga ya le manu malifalitua ya fafangu le ala misa malinofo alo mai melepone good morning. Ya mese maleifua mayo le au sina le neita ya fo neita mama tina matua mese o tupu mai o Samoa. Tuila e pawhai ai malifaritua ia maunga mu good morning. Seu manu mata mua whaali a malitausi ia Sinta. Alofi po le patu o Maviena. Na nai whaumui nao le anal tupfia malifaritua ia mua nanu. Ta alofa tele sia se kola siti katoo. Ao le matapula seu ma alofa reti funga so vale whaalama au tio nu ese Paula Banks. Whaasu tusa wha e fili le sina le avai Maria Akiao. Sina le Burton tuala Maria Blake Lock pepe si itia e panganu wafi sau foi. E se tata mala to a matai o maluloto matangi vila wano. Longo i pule pele tito i loa leifi. Whaai u wha mau moana e keloma. Ma lo lava le. So i fua manuia ya te o tauti na matua. Wha tai fo i tatalo. Taine lango malo sile a fionga tai sili. Masili ifiti fulisia inu etele ili faso tauma matau good morning. Ngafo pula salua tele moas male tausi ya Susana. Lau fili arona fai ngafa male falitua sunga ya to ali male ifi pope tuala tama le langi male nofo ano good morning. Tapua ile fau mapepa mese fo ipapoli i Paulo Yohane male tausi ya akenese. Moi malo tani elu tito malua timu. Fale tangoa i Farani Swan mafeao taito pupu i fatu elia tau ili ma Filipina. Le musu ngā uta Brown Martina. Lolo mataua ma pauli ului manifaletua ya ngā fosefulu good morning. Pali i tele muangu tuti a puna ono tango manifaletua whaanaea upo le babawa i ma wha malu. Mati malanga o maa se Yulia li ilango lango.
Manol tapua I mai ati o ta mamatua se yuli ali fatia lofa po vi ma se yuli fale ula fatia lofa sai pele kome ma ano fale good morning ano fale tuala tau umale lua ale sio muripola sili ala e o kene male fale tua ya le Lovey Burgess good morning sili ala e matautia sa ngala a pelu se aso ma Celestina tu au pepe Josefa Setema makoleti sione haitang tawe tia tafu asu amaroini su apentito RJS TV upati Ross tuile tufunga Maitovi Filemoni manifalitua King Solomona Vita Smith tau faiula me King ile au pepe lome tupayo le vaidilingi mau mwana numa Marina tanga loa tase sa matai ama Miriama fala na ipupu pani pasa fa apoi mafaafu tau finga fui maono madayen tupai fa salafa tapua I kuka li tausi mani aingali good morning ya mese fo imanu sina Stefano tole fo mali faltua ya tiosa fa atonu ni umata mau salafa manu yanga wengo le nei yao atanina patiole stawa heni au tanga baya ono saitu fa anatu eti maulano praises langi ayeng Critel matangi Jacinta Vitaliano to tu simati fuala au mana o Selina aling na hiyo fa manu yale tua ya te o totina la iti ia mis foitina fe o lolo tata faftai foi lang malo sila fionga tai sili e mai se vai nga fa fai pui ia tawa tangata Betonia salele good morning Venikuva Manita Siliva le wi mapeta salue fina umoni mulipola mose ma Maria ulai fono imwana langa aya pele sauma good morning sunga ya kolisi leota male falitua to susulu nga tau mati elive mafa aumu Lucy Pautalo se walunga mama liumai tawa fesili amitua na imalisi na mula ulu e Sarah Lee fau mati umanu malaya peratiso moemao fali ali otu mua vili anau good morning levave ma Monica Bale Smith afa Malao Brown vaya ma Janet Langshu good morning fa anaya tia sabalinga malifalitua ama tafai avito Yosefo malifalitua Moto sangele toi tu ma Anastasia good morning tupola anau Berenice mafritu afanua fo maulano turo maulano pitone la ununa ile bautele wepi masita good morning to ifasina Birkin Taubao Hido Piwiva lofi posia moape lua marosita ta lo farosita matafeura mota Hilton fa muina po wesitangi lima matania unungia vai luanga se upule Therefore, ini umale kau me valo ia pasui muli vai male tausi good morning. Balai Felice Yohane male ainga li good morning uli tavai. Le fau vau tu ua ngaseata male falitua ia Lisa so le male ben good morning Lisa. Awa tua Julia Leifi sunga ia taila fa alua male falitua ia Litasi good morning. Fau tua le Yosia male falitua ia Jenny Savila. Tateo fatia lofa se milona maunga. Mainu woti vaina lepa ke Chelsen Kuka tifa fatia lofa fa muina se fosione ma Alabama sunga ya Mika Muripola malifaletua ya Filomena nganga eolo Tony taleni malifaletua good morning nganga eolo te osanele tunai malifaletua ya to omata ngaru baoleota papa sama good morning sunga ya lupe soli ai fa lupenga male tausi good morning Masoelo lane misa malifalitua ya ori faumui nale alali awa malifalitua ya Lita good morning talenga ilifali fitu ya le muava tala lipo malitausi ya le good morning tofilau malifalitua leo anaye malifalitua ya lina fa savalu tu leo talili good morning ya mesfo itawa alitoa peletise tamasone Peter le aututu manu lele ua good morning Peter mese fo yele tise manu lele ua good morning tapua inga le kalesia I ruti hiyo lau fitalenga li fale fitu dio voli tufunga male tausi ya natia good morning liu ngatali tofa ile taulangi ropeti stiwa tole foa talenga ya onofia na uma mana ya male fionga ya sula daisy male nofo alo Elisabetta iteta mausu manuia lava nganuengo neita yao mesele fionga lisao maltapua inga ya tau manupepe sopo tafea mali itonga tuki malifaletua ya peka paka tonga tuki good morning
manuia luenga nei tai au peka. Ia mese fo ili tapua inga fitalenga ia sa mau le atinga ngai ono soli tamali iti mani sa mau le tausi mai best. Mane a inga li ia wha manuia lava le atua le nei tai au sa mau. Wha manuia fo ili atua le pisinisi. Mese fo ili mafuta mai lungo penga te whailangi o to tele le mamalo le atunu i lungo le YouTube. Ia mese fo ili matou apia fo linga. Wha aftai mafuta mai ia te otou. Tai fo i tau tusi mai. E mese fo i tele o tau fina ngalo whaalia. Mawai fo i le ata i le staimi. Ia mawai fo i manatu. Tātou te whewha soa iai. I le alofa whaiwhai pēa ma le anga le leo le atua mo i tātou taito o tasi. Whaafeiloa i fo ia i lātou umalava o e olo o malanga asi mai sini au se tālia. Me se fo inisi tu o nei atunu o au se tālia. Me le pone Brisbane to se mea. Whaamanmia le atua me se fo i tō ngānea maunga mū ma si ona whalitua malanga mai au kilani. Whamanuia le atua ia te o tau me se fo i tina matua. Ia Berenice tu tolo waa au male sulu. Ia whamanuia le atua ia te o tina. Ia wakowo mai kongu lava fo i taimo le malulu. Willipur Smith, good morning. Tai le mafuta mai whapea fo i le uso ia timu. Au waa tito mafuta mai lungo tatou apio fo linga. Le susunga le epikopo ia Sianava TV ta kioa Sianava, good morning Sianava. Talitonua tu le pasi epikopo whanfonga mai tātou matapua i mai tātou pokalame whaafitai tapua i lau susunga le epikopo. Te whalitua ia maunga mū, good morning. Ana afoa pesa amino whaafitai le mafuta mai whaamanuia le atua i lo waso. Brenda mawingoa, maa lo lava le soifua maua whaafitai foi. Lea ua taulima ina ni maa au ma le anga lea wa foi. Tatou wha moi le asfao o ke topa. Tanga loa tau alo whaangia, good morning, maa lo lava le soifua manuia maa futa mai i Wellington i New Zealand. Mai o lea lofa a le ifi, good morning, maa futa mai pango i Amerika Samoa, Faith F. Title Swan, good morning, my dear. Ua leva fo ia so le koe whiria e sau kausala, Sa we siva le I kausala. La fionga I atui whaasina. Birkin tau vau hido. Good morning Samoa Hope. Ma lo lava le soifua manuia le nei tai au fau. Manuia fo ilo waso. Antonio to malatai eli vi ia le atua manuia lo waso Antonio. Me nisa Arieta ta mapua. Good morning. Yeah. Ia wha maruru atu ne. Malo tatou o wainga i o. O so fo kale nei tai au. Ia e malo lava le soifua manuia. Le au tupu e. Raupe na moa mafuta mai tufulele whaafitai le mafuta mai whapea fo ile. Whale tua ia tiosa whaatonu ni umata, good morning. Whaaumu tali eli ve malo lava le soifua manuia e me se fo I manu Samoa. Vai lepa. Le au pepe manuia lo waso vi ia le ali. Whapea fo I Alina peseta wisa, good morning. Ma lo lava le soifua manuia manu Samoa vai lepa le au pepe. Mafuta mai Otara I New Zealand ma lo soifua maua. Wisa e mafuta mai Wellington peseta Liane peseta wisa. Mafuta mai I Lower Hutt I Wellington whaafitai tele. Manuia fo I lo taiao. Talainga ia ngafo pula salua tele moas mafuta mai nei sini au sitalia. Wha manuia le atuai. Ngā luenga tiu te mawhaiva whia ngā iai lau talainga ngafo. Ia me se fo I tausi ma le ai ngā lii. O le vi inga leo le atua la tātou fellowshipi ai le nei tai au fau. Ia whatolo solo tātou porkarame pe o na masani ai.
te ua te ai nei le tu lai fito I sini au se talia le Ekalesia Katoliko. Iwa yusu ma le musika matango fie tatou wheloa I fia I le nei tai au fau. Vi ia I le alofa ma le anga le lei o le tatou atua ona olona tausinga ia te I tatou. Te le iloa ia Griffith Brown. Po le ale winga o lea tusi e lea nau te e tusi mai tilide. Ia nono winga o le a tilide loa oe. Ni mse me ke sa waifua mai ma waifua o makari o fofonga ki kilo aku ia oe. O so mai lo kare. Ia whaftai tele lava le malo le atunu. Tai tele maftanga I winning a Brisbane, tai le maftanga Brisbane I le sunga le falautusi a Brenda Mawingoa. Ia le fo in tau au mai le lato. Balu se lauta la ananafi, anapo, ananafi. Ia mo no fo e fa, balu se lauta la no fo e fa. Ma le fa se lauta la le na momori mai. Winga le wa fe fa se lau, tai tele lava to maftanga Brisbane. Ia ona o le anga le mai tatou fa moe. Ia me se foi ia le uso ia te osa whaatonu ni umata, ia lea foi wa tongi mai foi le si lato no foa, wa te osa valua no foa, ia lea foi tongi mai le si no foa, lea so nafi lua se lau tā la. Tai te lea tuai le mano so tātou atunu, ia mo le fisosoani mai tātou wha moe, whapea foi na whawheloa I atu ia I lātou lea whatua mafuta mai a Mary Taateo le fionga I whretua whamalo lava le soifua maua le nei fo I tai au matango fia me se fo I Stevie Upati. Good morning Stevie Upati. Malo le soifua manuia
I lau fionga i faltua na talenga ngafo. Se fulu malo lava le soifua manuia le nei tai au malo fo tapua i le usunga fono le fionga le komiti tumau. Ia po le fionga fo ia lolo matawama ia mes fo i se tau simtanga luenga ma le mawalunga o le usunga fono le kalesia me to tisi tita e utone good morning malo lava le soifua maua le nei tai au fo. Ai o te tonu wale a tātou o se vi inga lea mo moni e tuwaia lo faanga. Mo ina tau uma lava o e o lo o whianga i pēa ma ngase ngase o tino. Iei lava lo utali tonunga po lea lava le ti ngā o le whianga iei ma ngase ngase o tino. Tā loa vi inga o le atua ia ona. Tau mawhai lava lea e pese ai ma le loto fia fia. Tu sa o atu ma le nganga ma le wha maoni i le atua o wha malolonga. So ani mai a te o tau tamatina, o so tua ngani, mai se nai whanau, o e o lo po ia pēa i ngase o le tino, mai se i lātou levon ta oto lātou ngase i so se maota ngase, ia mai se lava tono maota malawa, tēne ni tausi ai, so i fua ngase o malo le atunuu, a bea ia tonga fitinga ali i matama i tausi so i fua, le ala o le wha malolonga le atua i o tau ngase, Avea musika o le tātou wala ata o se whaafia loto. Ave e se aini si tinga o le tino. O lo fia ngai pia ma o tau. Mai se soifua matua o tamama tina mātua se o tātou watunuu. Whaamanuia le atua ma ua pia le o sai ma le fia. Ia te o tau mātua. Pe se leo tāpena ina le tātou insinia e momori e tuai o mātou walo whaanga. Mai se lava le tina matua. Ia seu mālo whareti funga ma futa mai Alaska. Whapea fo ia mātua ia lutena ia Futialo lutena faleono male faletua ia whaamusu whaamanuia le atua mo o lua mātua.
Toi luas fulu ma le valu minute o na tale o le itu la. E valu isini au se talia, ia vi ia le atua whaftai tato insidia mo le musika matangofie, tapena ina le ekalesia katoliko i ruti hion, mo le atuai o mātou alo whaanga mo oto, o e olo o mawhatia pea i ngase o tino po le alava le tinga ina, ia tatou pese pea ma whaatonga pea i le atua i le au noa, soa ni mai ai tai tatou, mali whianga iai ngase o tino, whaasira silanga lea i le ava mali whaaloalo mo i lato umalava o e alala mpapa ao i Queenselani ia alofangia ia tau maftanga ia masfoi pe awhai te fia langolango le HRPP ia ma e fia mafuta mai le tatou tau maftanga afiafi ma le afionga taisili le asofao o ke topa ia o le talo sangaina le tau fonotanga o le awhaia i le astona i nei, ngala astona i nei o le asoono i ulai i le Julai tolu le afiafi i pete salua i le tuatusi o le Iva Layard Street i Guna. Ia Queenselani fa tolu o le postcode o le numera Iva Layard Street i Guna i Queenselani fa tolu o le postcode pe a fai e te fia asia e ilea a maftanga ia suatu iai matala atu iai au mafuta ai ia ma fa mafuta ati le ma tile ai ona mautu ma fialfani tato au langolango le HRPP ia pe a mafuta fa atasi e mawai mafanfana mawai foi le tonu le ia kalo fai ati o tau ma lo lava le ona sai to se maftanga ia o loo soasoani fo i tatou vaenga whaapwhai Samoa ia mō lea whaamoe. Lea wa mafuta mai lea fionga te pao whaatsina ia to lea fōa lea nganga whaaloalo whaafeiloa i lau fionga le tu ia ana ave au malanga. Tama whaasausau le tu malo le na tu ina tu ia iao le tonu mai pea. Whaurununga le ainga manosi mane fo i lau futaleinga i la ulo le tau lau niu. Ia malo lava le soifua maua ni nei tai au foto le foa. Malo foi le soifua malangi manbia i nei foi a sofou o tau fou a le tua. Mo pena o fatlo le fio de nganga pa ia le nei tai au. Ia me se foi a le pa ia la silasi o sio tatu o tunu. Ia me se foi uso mo tu fa fine ia ke liso pa ia tatu a le anga fatasi le nei tai au. Ono se maftanga fai pea i lui nai le tatou sabalinga i le hala o le whaamoemoe. Ma no soifua malangi mai nu? Tatou tau whai whamalo i lea lofa ma le anga le leo lea tua le nei tai au fōta lea fō, tatou au lia. Ai whaftai fō i si maftanga lea i Queenselani. Tau mwhai mai pēa la tau maftanga, whamau popo pēa le malo lea tunu o e langolango ina le. Fina uina o mea mi o tonu ia e mese fo i manuia o tangata lau tele uma o Samoa. Ia vi ia le atua whaptai le sunga i le taitai, sunga i le ia kolisi le ota, ia mese fo i whailau tusi ia Brenda Mawingoa ia male taupou wa lato wa tautupele ia Rachel. Ia vi ia le atua ia mese le mawalunga le maftanga Queenselani ia whaamani atu le atua i tau tau mawhainga. Se mea lava e iei se tau mawhainga, ia e iei fo i malea li o le lalo langi e tau mawhai e kalepe ia tau mawhainga i se mea e lele iai, ia ai wha malo atu lava ia te o tō umane. O nusai, malo fo il finau, ia mo le lele i o le tatou maenga wha upwhai a le HRPP. Boi, malo, pio le tūnanga nei, e whinani u, le fwoi tā ua, ia, o te atama o mawhawhau, i whina ungaro i nei, whaptai tēri lava i le sunga ia konisi leota, ia, a vange fwoi le lapa whao dioli, a mese fwoi ia le lato whaileo tusi a Rachel, ia, ma le sunga, o Brenda ia Rachel, ia, whina le lato whaileo tusi, ia, ma whapena fwoi le sunga ia Rachel, lato tentupe, Pia tūnanga i te talu nā tuheina la inu o tātai le nei tai au. Ono le alofa malanga leo le tua le tūla fo ina i tātou. O te leo nei mea sa whapena lava on tātou tau iwi mai lava mai le tolu tau sanga o tau whamau popo. Ia le lai uma ia le tau unga o ne me uma. O le a tātou mafuta whaatasi mai lātou. Ia o ie loa i mo le tangata o le ari.
I loa I tangata o lo finauina le amio tonu. Maria la. E loa le aso lea taupoina. E le aso lea o le aso whao ki topa. E loa lo le tūlanga na. Ia te aloha whainei tangata na whiausi mai. E wale au lia mai. Ia me se la tangata whinga lua mangoko I lalo o ngol wha maulunga. Ioi, o tangata whinga. Ele mangoto no loto moana au mangoto fa maulunga. Ia, awa foto tele tangata. Se malo telefo. O to tele tangata whinga le na whiausi mai. Ia ua le tu sai ma le finangalo le tu o lewa ami le tu to tele. Au tangata I o mangoko le I o mai whiausinga. Tangata na mangoko malo sir fa maulunga mar karapelo. A whaila le te whanongolongo mai ngai mangoko. I koe mangu mai ro kemi. E monuele I o mai la sofa. Tātou te mafutai. O la amoni mawina e fo ia tātou taitai mai sa mor vang whai le HPP. A me se fo taitai o seo tātou atunu. O la lato mori mawina tangata o lo lato fina wina atu. Matoni o le taua le whai nei ainu. E le ngatai sa mua a wa fo ia tupu mai e le tamari I lau whai porkiki Samoa. Lato lo fina wina le leimon manuia Samoa. Au tātou lo nofo I fafu. Nena o whanongo ai nuu se tasi fo I o li poki mai. Wa whaasea le pokalame whina ro le tautai iai. Wa whaasea lava le pokalame na whai mai. Pe whawhewhea lava o na mori atu lato e le mori ina le moto sa movi inga le. Na lawo tautara sa o le mele inu. Me ngā kanga wangoko I lalo. Kau ka leanga lea. Se o kako le fe au si o koe kikia kako kau ngoi o I finale I oritana. Kako ne kako ki sava mali, sava vali, sava vati. A whailanga ki fe au si. Fe au si whare le. E wake mango koe lalo. Ea mai lunga I umar ka aronga. Mo le whamamla mo le tūlanga. Wa whaitio le prokalame lea. Ma whaitio vina le mai le tātou prokalame ta māmati nā mātua. O nai whai mele lātou tautonunga. A whai wa whina le wa mai le tusi. Wa matauria la a ami atu nei sa mua le whamsinonga. O le palimene. Ia, e ui ai I ofisa whasal lau tonga o wola whina le ainu. Kere whanongo awa mori e palimene se ofisa whasal lau. O tal fasolo pito ia pe ia ave o tu la fono al vaenga lea tu o maku ko ngol parmengi wa maulunga ku dan mele wa ave da vanga lea Kere me ave parmengi ko ave kulafo. e local al meso ade nang le la bisine me ma foi no total ono li potivo mai tia wa e le ngata tau fa mama inga tatu pokalame ia botai do le ata mama inga ke lo ke le la lo ku palpalama lo ku dan pela e fa pe le asu ye tu lang al pokalame po le ano tau mama ina ole o swafa ole o swafa to le forma in mal pokalame moto sa movi inga e le ai ma se be suia e tu mau e o so le la e ngoko le la e tu mau la vai o fa va o ko le afualia o sa ialia ya nga tu te leva ai fa pia wa lo e la lo ia to le fo pe ale la lo ia sa ia le ai e adu ati nga adu dunga pa me fa mal ma te to o e tali to murianga le wa mai o parlemene wa mataria o parlemene le wa afia ma lo parlemene então so o tu lo le fam sinonga o le tu langa le ia ma na ma le tu no ai no ma fo na langa se mana tu ne te o le feta tu ma du falanga o le mata o pule ne tara no ai le sunga ya le na pule fionga le na o le mata o pule sa no le fionga fai pule le o lau whasara lau ia wala tō whasara lau ma whaini tua inga ma whaini tua inga ai le I whaia le whamsinonga o mea e sāna e taranoina a lai loma le whamsinonga e ma whaina e taranoa ai le I whaingi morianga e o le teime wea le upu o lea wai luma le whamsinonga le mata upu e le ma whaina e to e whaini au whaitionga o ai sao o ai se o nā mea e ma whaina e taranoa wha news le mewa tupu ai le mawhaina whamatalaina soulangona le alawa whaiwhai unga vaenga lea ma lau tau mamaina I whamasino ma tau mamaina fo I ma leo leo ma ngar venga leo leo me se fo I minstau leo leo ala le I whaia whamsinonga whamsinonga le toi titia o la so lufulono pe o au kuso e whai whamsinonga a lewa whaila to whai unga rango winga na a maile unga whamsinonga e manu malo ia tātou Longa winga,
ua umana lato whasalau e whaau au whamasidonga pe po le ala waltulanga la te whaau punga hai. Le ala lena o le ala atoso to i te tonu. O tasi nā tu la whono o la toso lia. Le ala wale fifia mai a tātou pe whaapea mai. O le ama wale koso atu lan maoto sa movi ingo le tua. A koso le se mena whai maoto sa movi ingo le tua. Pau ha mele whai maoto sa movi ingo le tua. O le whaamanatu ma whaamalamalama tangata i le unga wa umana whai. O i unga uma wa umana whai, le tara noa i maoto sa movi inga le tua, e le tara noa i maoto sa movi inga le tua, i ni me tā upu o lai te tonu o le whamistonga. E mwhaina whamtalaina ai le mawhaina ta un whai unga po rani mea o le atu tupu me pēa uma. Le ala le wo tara noa tu i le usu whasala lau lea, se wha pēa awia ai e ke kau malamalama ia mea, e leo vai atu nei, ia koe kau mawhai, e le wha pēnā whainga le mea, a whai wa maua oe. Ia, alu oe ia. Tu to le fo ia ma inu uma le moto sa movi inga le tua. Ia ia le lao le lei e mato te hatu e fo. I mato ia, vato mato li po ti lumo. E pēla to le fo le saolo saunoanga. Pēla o Felisa. O Feli le saua i Feli sa taulalo. Koe kiki awha pia mai maulalo. Kulo wa sa moa. E lea e whai mai sole o lo ngukunga e ke whaia le wha me singonga e sa o to le fo. Sa o lei la varsa unuanga le a le li le o Feli sa taulalo maulalo. Ai na e te tala noa i whai unga pio pio. A le wha me singonga to le fo. Se whamamnama pēne mea le mafu hai. E mawhaina e tala noa pēa umman whamsinonga. Io e. Whai unga pio pio. Ia, o a koe ngā whai unga mea kongu, whai unga pio pio, po hana wa inu ai mawhaina e tara noa pēa umman whamsinonga, mai le unga. Ai le mawhaina e nofo oe ma whamatala le unga e whaia whamsinonga. Nea la lea ua mōri ala o vaenga lea, ia mana e fusi uso nei, mo e fusi na haonga nita e hau. Le lei al where lei mai lunga e watu nei le songa ia mo tau pēa tau le malamalama. A whai toti le i au onga e nā mea, i le whamatala tu e tole whaia e tau i tau malamalama ai. I le uso la le whasalau, o le whainga nā tālonga le uso. E whai whapena ngā kako mea, e ser fisio, e ser fia ka aka, ma fia ka mauku. E la la uso suva e sia, e la kuru ma le parimenge. La sue inga o malava mea i na la tau whaia. Pei lau tātou, a wapi e se mea, a mai to le fua, a rewa rere se mea. Le la oso mai i tangata ia le sa wari pongsa. Ia, ngā ua wakusinga mea ke a onga neta e au, pawhtai al sosoani me ua wakusinga mea ke kaua mai ai. Le tali atu nai nu ure namta upua le whai tātou. Ia, malo, whawhtai te le fua. Whapea whai ka ia e. E reo whamamawhaina fo i mawhau mawhina ngāno fo i svaenga si eo mō lia le tātou Paul Kalame i o le mea lia na alanga pungisa al mea le whai mai a tau. E whiu a whina le su ese mea e mō lia ai, a mono whai atu. A whai ese mea se to le fo, a vele whamsitonga. E a whiu e whatari. Wa mai fo ese mea o misa moe batu to le fo, se alu a to le fo inu, i le ema se mea te no fo ai, ese a whawhitai pe anu ia mai ai. Ia nea wa ana ma ia malai tu. Ana wa mo musu. O whakangisi. Nea ne mo solo ma kau su ingi mea whina le. Awa ki apa mai a tia le so me mo ia tia. Aru sao o e whamatala uma mea na e whaia. Lo sao ninga tele le na e whaia leo leo. Lo sao ninga tele le na whaia le te mai tai whamasino. Alu le le luma e whamatala luma le palamene le wa tusi mea toi. Au dole fua. La te whaatari. Tusi mei fo o te whaafitai i le atua. Pe awha pe a mea tu tole fua. Se o le aunganga oke. O le evan fialu tole fua i nu e whaia ia tūlanga pe awha pe iei. A whare lawe. E rea mō mia mai tole fua. Pe o tūlanga na. E le a se ngō lau a fionga tapa au whaasina tole fua. Whapea fo i le fionga le hero tato pokala. E ngai whai mea o le hero kokolipa. O le hero hit and run. Ai le ia ma se si o arwe mōlia le hero tono o le whamsinonga tole fo. Pe wa lava nā inu ki opo poko e pia. Le lea ngai e vārea e pia ma mōlia. Tu e pia, inu, pe o se ia, opo poko ai ngai loa tu e pia se i koe o filisi fongo le pale bengi koe ame koe chau li.
Pea wa se a ni tai au ta mama tina. Pea wa va ve se fela wa li. Ai tu pe va le pe ngari ma va. Wa la to fisini finali. O le an me wa le mfaina va tu tole fo. Ma to li ai no me silinen ta wa. O lo matua i longa le unga al whamistonga, e sori wha vai, sori tu la fono. Lewa ta si i dunga i kokongi al pale bia. Ala sori wha vai, sori tu la fono. O le hakonga le winga o nāmea. E whasa antau tala se tangata ola i nāmea. O ai la tau le a whasa ai. E nei sisi. O tatu tu la fono le iei e ta tana le wanoa te sao nohai. Ma e wheta lai iei. Le mea tonu ana le na tūnunga le vang whauwhain e tapipi. E pui puia. Lo sau le tonga e te tau tala ya o le kau kala o le mo safa le tunu so fa vai so tu la fo o le kau kala le mo safa le tunu le unga na fa ya sa tu e fa nga so fa vai so tu la fo me le va tu le fo ke la ko ko ma fa msdonga ma ka o le ha ki face to face o lo fa unga wa safa ile tunu o te le fa ya to ke e fa ya unga o ke fa ya tu fa ma mai o wa safa le tunu I lo fa unga ai va tai fo I le anganga o le atua na musu ia le whamasino sili. Ka ui hai, e sori whaavai, sori ku la fongo, ai hope. Amatonia ainu, mea tono la nai, ele o la tau tana ngato le fua, a le mea te taue, ele loe tatou pra le wingo nei mea. Wa sa le tatau lava ia sa tiu na whaapea mai, e sori whaavai, sori tu la fongo. Ala whasa o mai nei. Ai ono o le musunga le anganga pa ia o le atua. Pai iai. E sa o e soli whaavai, soli kura. A kau lea fo isi kama fo I lea o Colin. Colin lea nga mailanga whaadinga lea fo me wale mawhainga moe. E ka kawo nga kawa kul whaadinga lea. Fa o le musunga lea ngang pa ia lea tua nga whaia nga kawa ia sa kiu upu ia. Soli whaavai, soli tu la fono ai o pia. Lea, enu, le mea tauni whaamandama. E mo mea o le atui le awhina le unga whamasnonga. Le mea lana ia malamlama pere le whaafonga a tātou. O le whai unga le na whai e sa tiu. E sori whaavai, sori tu la whono. A lewa whaonga. I lalo o anga kuskusinga mai na whai. Le ana na sau e lor whamasino mai whafo, pālangi. Whai le unga o le se furu pasene le na whai I whina le alima le manu. Whaasa o e lor mea lea inu. O le mea, a whapea watu au o e mate whinau. O ke whaki, mai le unga le pālangi. A mai le unga le pālangi. O le unga le pālangi, e whamaungi e li tāna to le fua. Ia whailoa ia kuskusinga ka me ki fo ia ka wa al kuskus. Nga kuskus ia wa se, sa sai le api, kia. Sai le api, kol foa, manuia le malu tai au. Te sau ma whamatala mai mea wa. E lea whaina, o te do lea e lawana te mine whai maru whale nganga ta mamati nā mātua, le nei tai au, me se fwoi lātou e fia tātou te fitu whai, I lea whionga pa ia lea tua. Lea son nei la so whāma si nei fitu, lua whi lusu mai whā, lea whamawina I whi nei maru whale nganga I lungo o penga te whailangi, a wā fwoi tātou savalinga lea la whamoe moe, lea o tātou alofa, a o wholofa atu le whio la nganga pa ia le nei tai au, le malei fua mai, le soi fua maua malangi maina, Ia to tole lo fatu no mal manuia mele tuolo tatu tama a toa mele li o Yesu ke viso lo tatu wali malo tatu faola. O le tatu tu fai tau mo ne tau mo mele tu se mate o lima fai tau wina se fun ma le fa ngata ma se fun ma le ono fa mole ai no. O tau le mala malama o le lalolangi o tau. E le mawhai ona lilo le ai watu I lungo le maunga. La tau te le tutui na fo I le mōli I le tuu ai I lalo o le mea I fua ai saito. Ai tuu I lunga lava o le tuu ngā mōli. Ia pupula atu I e o I whale uma. Whapea fo I ona pupula atu lo o tau malamalama I luma o tangata. Ina ia la tau I loa la o tau a mi o le lei. La tau te vivi I atu ai I lo o tau tama o I le langi. Si te fai taman fai pasuma le ono fa mole ai no. Ia whaapea ona pupula atu lo o tau malamalama I luma o tangata. Ina ia la tau I loa la o tau a mi o le lei. La tau te vivi I atu ai I lo o tau tama o I le langi. Ia whamanuia le atua I lana upu le nei tai au. O le tato tus fai tau le nā. I le fai upu suma le ono. Ia pupula atu lo o tau malamalama I luma o tangata, I luma o isi na ia la tau I loa au o tau a mio le lei.
tātou te vivi atu ai I lo o tau tamā o I le langi. Manei ana I lenga ia, manei le manatu, manei le whiau, manei le wha osfianga le atua I le nei tai au. O nei upu nai wha mawhaina I le tātou whaasoa ta māmatina. Ia pupula atu lo o tō malama I luma o isi tangata. Ia pupula atu lo o tō malama. O a me ia fia wha pupula atu. Le a mio le lei e vi ia ai lo tātou watua. O mea le lei ma a mio le lei o le wha manatu ni nā mo tātou mai le upo le li. Ia pupula atu le malama o tātou a mio le lei e vi ia ai lo tātou tamau le nang. O se manatu e wha au tū wai e wha pēa. E manatu le tua I loa mio tonu. E manatu le tua I loa mio tonu. Lungo vinga e a mana ia tele le tua loa mio tonu. E tu salava pe uina tutongi ina ai se sala taumata po se whasalanga mamafa ona o loa mio tonu ma lofa maoni. E le tu lafua ina oe le tua ma ole aia tauia oe ona o lofa maoni. Ma nei al finaunga. Ma nei al whasolonga o le tātou finaunga. Ioe, le tātou te waai nisi, o tā mawhai nisi e whaasala, ona o ni whauwhaunga. Ane nei la tae au, malangona whaasofia mo I tātou nei tae au, e tusa lava pe una e tutongi ina se sala mamafa, po se whaasalanga, po le tauleanga ina oe, ona o lauwha maoni, e le tu la fo ina oe e le atua. Ma o le aia taui a te oe I lauwha maoni, oka, se māneia. Se māneia he te tongi e le atua le tangata wha maoni. E te lea tangata e toni e le tangata. Ai a to tongi e le atua lo wha maoni, oka. O maupu. O le tele o mea o lo te tupu I le tātou vai teimi nei, o mea whau leanga ma whao songa leanga, le tupu. O mea whao fiufi ma mea pepelo wa sa sao whaafi, I to tonu o seo tātou atunu. O le tele o teimi e whao soina ai lo wa mi o tonu e whaini tu langa leanga, ma mawhau whaunga leanga e peon tātou I loa mai to tonu o le tātou atunu o le teimi nei. I oe, o le mena lo tupu. A whai e whao soina oe e se tangata, e whai se me se, a e tali atu I ai e le ai, pe e te ina fo I nā manao. O le mea moni lava, e le o se lau tali le sao. O le nā sao, a o le mea tonu o le atupu, o le amatua fefe lava tangata na whao soina oe. Ioi, e o tangata umala te whia mene o whao songa ma whauwhaunga. E te whai atu loa e le ai fefe loa. Fefe loa. Aisea, wa umana whai whao songa, alaua nei loa le lei, nana mea wa whai wa se. E te whai atu loa tangata na o te le whai ane me se na te whai me amata loa pesiri tangata na o ele me la tupu. Pei au mea lewa te tupu mai e tātou. Pei au mea lewa tupu mai I le tātou whamasinonga. O whauwhaunga. Lewa tātou vai whamasinonga ia le sunga ia Samuelu le tātou te whaatali uma. O le swafo le na whamasinonga mo meo whauwhaunga. O le matua fefe lava o I lātou na whaasosoina lewa mōria. Ai mese lava po kalame karme pelo ia. Nei ei nei. O mana whaoso-oso. Whaoso-oso lau whasalau. Alala mo toi fefe ai. Whapena uma. O le tangata na te whai atu e te whai se me se whaoso-oso e whini me leanga. Ai te teimi e te tari e te le whaia. Fefe loa. Le alawa tatu wawai le fefe o tangata nei. Na whaoso-oso lea le au so po lea tari. Ai se amo fefe ai. A whai e te musu e whai mea se ma te ena me leanga ma whauwhau leanga o lo whaosoi o e se tangata o le mea moni lava le ai ma se o lau mea wa whai. O le te ena mea vepelo ma whauwhaunga vepelo
Ai o le mea e sili ona tāua e lē tū la fuaina oe e le atua ma o lea la e taui atu ai oe le atua i le whaamaoni. Ua whaapea mai le whionga pa ia le atua o le savali ma le whaamaoni e savali o ia ma le saunga le mu. Ma nei a tele o upu me le whionga pa ia le atua. O le savali ma le whaamaoni e savali o ia ma le saunga le mu. O le ata le nā o lo tupu mai isi o tātou. O le ata fule nā o lo tupu mai isi o tātou atu no pele o Samoa, i aso nei. O le mea sili lava na wala wina tātou e le atua a vea, ma māsima, ma malama i le lotolotoi o se lalolangi leanga ma le pongisa. I tātou tus whaitau ana nei. Ai a whai tātou te to i lalo, pe tātou te au, ma e ami leanga, ma e pepelo, ma e pongisa, pe anu tātou loa nei temi, lono winga ua mani malo satani nai lo Jesu Kristo. Ya, o i e lo ai lo fitfidinga, pe te manao e malo satani, pe te manao e malo Jesu Kristo. Le finaunga lo i nei e tātou umalava, pe tātou te manao e manu malo mea pe pelo, ma mea ole ngia, ma mea o safa i le tātou atunuu, i lalo le whainga malo ngasala. Pe tātou te manu malo, ia ke liso, e ala le vang whai le HRPP, o lo tausia le amio tono le tua tono so tātou atunuu. O wheme whairo whitwhiringa. Tau tino mai lava le whiong pa ia le tua ia e tātou ia so umai whamanatu ia e tātou le whina winga lo ia nei, le ma le leanga ma whauwhaunga leanga. A whame e taui e le tua tātou pe a whamaoni. E le whape mai taui mai sesi. Le whape taui mai le whamisnonga po ai e taui mai e le tua. Nā me tātou te whiwhewhe e ma tātou pala ai. Tātou tūlai. Tātou sawa vali ma le malosi. O le tele o teimi e tātou te mawhauwhaua i malelenga Jesu mana whataoto e whaapea. Ia pupula atu lo o tau malamalama i luma o isi tangata. Nei ia lātou ilo ai, a o tau a mio le lei. Lātou te vivi atu ai lo o tau ta maha o i le langa. O le tātou o le atu i le atua e fsoso ane mai ai tātou, o le avea i tātou ma tangata malolosi e whina winga la nā mea tonu, ma tātou ta talo fo i mo tangata whaasoso. Au ne ngalo ia te tātou, tangata mai e whaasoso o tangata na whaia le atua, ai ta talo mo lātou. Ia ave sea ai whaasoso ngā leanga satani. Ia sava vali whaatasi tātou e tasi o le whanau a Kiriso, le whanau a le atua. Ina ia mawhai ai o na liliu atu nei tangata ia Jesu Kiriso, ma muli atu ia Jesu. Ia ele nan pauna na tātou ngalwenga e whai, ele ngata le tātou whina wina le amio tonu, ma sava vali le amio tonu, e tātou ta talo fo mo tangata wa whahina ia satani, ia liliu mai a Jesu, ono le tātou ngalwenga. Whaftai enu mo le manoa, nai mawhawhaunga whaleanganga, whaoswianga le tua mo i tātou nei tai au. Ia wā lava tātou mā losi pia le tātou whinaunga lo whai nei. Whaftai lava. Mālo to le fōa whaftai mo le mālu tai au, whamanuia le atua mo oe, ma ua pia lo mā losi a wāl tāpena i no le mālu, wā fōt whaafonga mai na mamanu so tātou watunuu. Mai ka mai savi inga o le atua, salani ai la nā whiong pa ia, tātou o sao loa le tātou fō mai.
mua o ma whaasa o le upua le atua tātou te whaafonga i pēr i asa uma e au ngai au ao a wai whaatonu ma whaapoto ai o tātou wala a o tātou whia ngai manei lau langi o whaingtama le tele o popua ngavi ia le atua ona o ana fionga pa ia tadua i le ua mafuta mai le profesa langolango le soifua maloloina Talenga ya Dr. Leusa tole afua tupa isa mau take na seri ma lo lava le soifua manuia ile nei tai au fo ma lo le fo lau ilangi mai la ofionga ile li fo mai ya ma lo fo ile tautua tunu ya me se lava lau tautua ile atua e ala ile kalesia o ala atua ile tapua inga ile atua ya so uma ya tatu tau foi fa malo pem tatu foi do fie de lo fa male anga le o le tatu to mai langi ni futai au fo mal ne yaso fa popo yaso ro to soi fua le o le tatu to mai langi ata ya alo langi mama wala langi soi fua sa sine me tele na ngalo ya tatu o le ora le me fo ai fua mai le tu ma dia lava le tai au Kaila Dale, ala i wargaka ia pisi no. Wafkaya i rea tua e ala mai ai kaya umala e vai e lo malo. Longo minga la fendele no shado ngai du o e falo o kare me fo ba ele o sa no anga fo mai le o te fa sa oina ngalo ya tanto o le ola mar so fo mai de tua nga le ala i fo nga ka ya ku lunga kongin i afu nga pisiale ai ngalo fa tai de tua afo mai Moi. Ya, o le u fatalo fo ile. Ya, sa do belo fionga de professor la. Yo no so. La le falta ya popole por calama. Yo tele faito ina la vai sa no ngai nu taya wa to tele la mai bora. La ka ko le nei mai rungo lang mo maka mai ali. Ya wa ngai madulul. Yo. Bio diska wasonga. Ya ole leio la marka was. Ya ai waru ka waso la unga mai ku vinga le manga ka waso. Ele o lo aku e ko inga le ruma la unga marka waso la unga mai ku la fa per ka waso ele o lo. Ya la unga mas ka waso la mala unga la krolonga finge fa ka waso. Pa e tama. Oleh kau ko mai ko inga la ke la unga. Ya ole menene ya ni tai au fo. Ya fa tai mo fa natural fionga de li fo mai Dr. Leusa to le fo na seri. Ya or fa manatu ame uma. Ya o te do fo ya wa lava na fa manatu le tu fa nganga u fa penana e sa no mai ai. Ya bi ia le li. Pertulanga mawalunga nita yao. Ya, mawalunga lava le lofa malanga le tua tato maftanga. E o le la sotofi. O mafau pia po le haia le mea le afa matala ne yaso po le ha lava se mea sili atun taua. Wainoni mena o mafau e si tatara noa. Wa mua me lipo ti sa mua. Fa mai o le sasau al furu le sasau ai. Tele tangata wa mari diu. Ai le se lipo ti o mai. Pe foringa mai fina le ele o mai se li poti ma oti. Po a marisia po a tu langa ia wa ia te tato tunu. Po a ko nga fulu ia wa ia. Ai mane ia foi ase ia pa ia se sa noanga lo fionga le a final for mai professor lango so fu malorina. Tau wa sina bea fina le ia mana mai to tele ma maru le tunu. To tele lava o lo falong longo me so tato tofi sa boa. Ai me se foi na ia nga lo falong longo e vili atu na la tomatua. E se foru fo lo fiong professor tau wa ai to isa mo pe se me ona e pa ia wa fo fa fo ni taia Aftai to the forma ne tele fisidia ole me monia esa ol fa punga le o tele furu to a tele furu de pesi ia o ina le mo te va vai pe ma to ye we tu a mai ole wala o fa mo uma tonu mo tanga renga e ye ari va ngai fa
Ora ko lo ke monitor inga so sko inga fa mai so ko. Ia fai lo le reports ai di poki fo mai. E avela tunga le office city e fa tong city e ona officiate mai de inga. Ia fa so lo le fo mai uma ia lato wa we ia. Ia ai mese wa fai do fa sa lo ngai ai. I dunga le fa la we tele tawa tu mamalo le tu no le tu langa le wa iai o lo pesi le fa ma ta pe ho le te mine na fa sa la we fa pe o pesi tenki fiva e fa sa wa fa pe na ya ta la la wa te mine e le i tele tenki fiva no mai wa e reflecta i mai o mai clinics ta si ma di pot al furura le sa ni tra i tele o tangata a mese tangata malorosi tangata lavo ya na pese ne furu ya ele reportia mai fo ile a fa yo ni maliu ele sa wa se ripoti mau tutu wa pese yo tiu tele no tanga renga fa mau uma mei ya na inform no le al tata watu ola to we mai e fa mau pito isa o ya fa la u lo le ma longo le tata watu no I mea va ai ma me tau na fai ia pui ai ia mai le te ua maliu ses wa tasi nei maliu e ma fai ona fa o the preventable death e ma fai ona pui ia awa tuai na fai ni pui pe me set fugu ma tau dia vo le sa fugu ai to te tangata mo le mai suka me to e tangata le ma to ia nei tangata ia ma kwa mo lunga la ko risk te le ava noa e ono mali di wei pe a fale tono na fai stone fiti pe a tuai e mese la pe a tuai ona wat e va ai ia il fal mai il taua na le mele fsile la sonni ia le ala ia a ngaruenga ia e la fati no ngaruenga ia ale longo ina o le tunu o lauteli o le matafa i tonu ana le matanga rengo se fo malo o so o le tiu te tonu ale o le malo ai au wala mai la i le matanga rengo o la to te va i tu so inga mai sa tonu le tunu ia a vai fo yo le ta te lo se mai na pesi mai fa te inga o covid e nei lo pesi lo lange le o mai sa mona ta ua ia le mele o tisi surveillance ia ele yo mai o levanta pena tato le sa fai me foi yo so mai ia tunu ia tele ko ti pe ia pani Singapore ti so mai Australia e ta fira o na a to ai so se furu waso fai fai mau test fa tra so poi lo vale le ti su poi nga fa pena ole lava le mo tu po mai le covid awane tele prolong covid cases every record mai tunu ma ya ole voide o multino mai se fa morning an tanga ruenga po se si variant le covid-19 po se si oro vo se su ya ele to inga variant o mengi o virus le finga tana o le le virusi ese senga le man bacteria o le virusi ia rua ia fa solo ato le vave ia replicate vave in fanfanal fa tu ia le viral load tono tino o tangata ia fa ngofie foi na pes e me na tano ante le fo mai ia me le reproductive rate di sawa reproduce ma vave ia ona ia tano le ratio va pe e tasiri mai ai ona suru lima mai e fai tanta to tasin pesia ia ate le le suru lima na ile suru lima ia fa solo atu tele pe atu ai la puinga e ile sa e te ve ai wa virus e pesia tele te mana valta te savidi ta wele no fo va mau awol felata
fai le mask ia fafano mani ma wa fai na pisi atu le limonesi leo ia le pisi fapena pisi io o se mea fapena le e sa o le saunoaga le ua e saunoa ai mai tau maina o lea lava le io o le mai se faamaumaga i le matagaluega po fea le tulaga o le mea le pese ua tele a tagata nei foi vai aso tele o tatou faigaluega le malo o le age group a lea tagata le faigaluega io mai vava'i lau malolosi tafe ma fatua talei ia o isi ua ova le masina ia mai pe ia pneumonia ia fai koe lea o latou toga fitiga talafeaga malo mea ia e mo'i faafetai a pe ua afea a le manatu lea ona o lipoti ua o mai ia ua mai nisi lipoti i le tatou fisafasalalau o le tatou falema'i ia ke le lope faafega faamakala ia totonu o le falema'i me o loo faahali mai ai ata ia totonu kuā le agafaia le tatou falema'i i totonu ua kukulu o ata ia mai ia ou faapea laia lea o lou afioga sa avea ma pulesili o le falema'i taluhai ia taluna e tula'i mai sa matuavi'ia le tagaluega o falema'i ia a le fu manaia ua mo le vanoa tate talanoa ai luga le tapokalame ia e fesilisili atu ia oe fia maua e se to'a o le atunuu iu i lava la na e tula'i mai fo'i auā fo'i le feagai ai mama'i nei vaitaimi i tulaga foi le auaunaga ae ua maua faisia vanoa te fesili atu ai i ua o le mele nei ia sili le togafitia i loo le sili le afena le puipui a loo le togafitia totele lau faalogologo o le temi nei o loo nofo ma le popole atu lo fioga le profesa lagolago o soifua maloloina nai latou ai a o ai e atua i ai tate faalogo atu fo'i i le tulaga le nei le minista o falema'i ia koe o le paʻo le sa mala le faiga o le falema'i a o mea ia o ma'i e le'i o'o i ai se faatofala'iga pio le mea na a o le a se mea e maua ai se to'a le au faalogologo nai e latou aiga matua tausi a me se fo'i ia latou lo faalafofoga mai sa moa le a se saunoaga lau afioga le profesa lagolago o le soifua maloloina le nei taeao ia te a'u ia se faataita'iga i mea e ao na latou tapena ai le a se saunoaga taftai tole fo e fai asi faigatā o tulaga o le tatou soifua maloloina i le gasologa foi ane lea ua fai asi tele o tatou gasegase se ae o te loa pe ona tagia fo'i lau saunoaga so se atunuu a e tatau ona va'ai lelei i lana health system ia lelei ae va'ai fo'i le tala'aga o le tatou soifua maloloina ia nai ele taimi na ese le National Health Service ese ia le Ministry of Health o le tatonuga lenā taimi ia focus a le falema'i ia lelei galuega i le togafitiga o ma'i ia aua faia le mele o le o atu fiu e fa'atali so e mai e lei se foma'i le aga'a aia lea latou sa rani le board taimi lea ia peitai ane ua alu tu o toe silei foi ia le tatou atunu o le ai se mea lea ua lē manosi mea lea le puipuiga i public health o lē alu uma le manosi o tatou e fa'atalitali ma'i foi e togafiti a ua lē se puipuiga o inā la le toe fai ai lo le fetuga la toe tu'u fa'atasi a ia matua ave le fa'amamafa i le public health puipuiga la tele o tagata ia go se fa'amaloina ia le lalana ia nei a sa tele agaluega le so i sa fai tatou fale mai fō atou ai nei na gata le fale mai fō sosoani a New Zealand po le late 70s le ia nai fale tuai e lelei a le fausaga le a e fa'aogā isi fale o mai loa ua mai le sosoani mai saina ua fai tatou fale mai o le tāua o le fale mai la fai loa le gata e va'ai ai mai a le teaching hospital a leo fai tatou fa'afo mai o tāua foi o lea mea a fai ai loa le fale mai la iai man tangata pe la maua inga vangoa
e ni professor fa pito le ngata le awa oina ala tonga fitim tatonga ses tonu mai na fai on mana a ia improve tatu ele la so solo mai nei a il tau fai ngale pe na tu fata si lua fes fruiva ele I amata leile ko vice fe tau ilo tato mane Michela fai o atu fa o ke topo November ave vesi do man Michela tua fai ne tato tu ya tasila lea mea le e nā tangi ele popole o tato atu no o na tau le se pui pui tele o tau sanga o le tato coverage o le to tele o tau meti o le fintu yon Michela le la nā tangi alo na wo pesi to tele o la tau tau fai tu I mo tuai e o tele tu ia o tu fata singa la na so o Markovic tu se uma le ia tau sanga ia mudi e tanu tu fata ele ilonga na focus tu fata singa ore na pa tu fata si fa singa ne fo mai fa singa ro fa mai le la ia fo mai umane wo I tele o fa mai tu malo fa ia me o multidisciplinary team e o tu malo tu ai awa tivelo fo ilalta to fa mai tonu le tulanga fo I meia o fale ia te veia so stavale ave o mir tavale so tavale mana ia fo ai le van fa nga ia matanta to lo ia me le o le te o fale ia le fa usaina o le fa fitau le mato no mato tu fata si ele la ko drainage ele a tele timu ela iti tali vai vo ia e oso I va ia tasina me tele na liki mo me vo ia o pai tono o le air condition mai centralized in singa no le te va to stain uanunga de fa alo fo ele ia era ra para fa alo o le me na sa ma to fa ia so sani sa outsource lo ia sa fai uma ia con karate mai ia company tour davan mas e se con karate la palama ma tele va fita plumbing ori e se foi con karate la ke o mai fa mama fa mai ia me va pena ina ia one ia te mi uma o te lo na le sa tele el swing wa yo ta fa mai to na ave foi con karate sa Manuia foi nei local contracts fere wa o plan o le au vai na palama yo la association piki me na to la to tangata le lei fa so ye ia tenda sia wa to ni le wa fa pena fa to no fa mal be fa company palama sa to fo ma le fale e vai ga ye fa pena fa le janitorial services wa ila me ia fa ma fa me ia ona tangata ta to fa ma my staff fue o le tu sa fue malo su advance fue de fa mai na tono fa mai just fa mai te rato ese tu inga me fa ngai fa I ia tiles fa ngai tono fa le ma ne I mama va la ti le va no sia mai o lai o tau fo la na me na ve tu va ti o ese la o lo ia con karate ia de uma te le foi la sa ia le mato te le altu pen whaanganga le maro te mina ia whaata se so me ko le measles recovery plan me umana mato wa ai na whaale tonu le measles le sa whaafo e me me to whaie oxygen plant Maria mai umata le tofu uma whare mai tua mata wale vai ambulance ma le lau I fo mai whamalo siele ave o fo mai tua ma e va pena ia mafai ia le wa taimi o COVID na mato fa fo ele si wo tele na e so isolate ka ia manesi to e so ni isolate foi la foi ngare awa ele vai mai COVID e tele mana va ele re fare e te mana va na no foi de tonu a uma foi la ne lo te mi va pepe lo va ia so le te vai mai to mai interfere ko
e tuli hoi so rua vai asa te no foto fai pe te me e te re aru fa sa i koe isolate fu tatou wa te de le no ya o te le o sa pena e sa fai fa pena ano fai sa ri a shiu ai foi la le public e le ma fai na rotu se se fa mai fa pe pesi atu ya e se covid tu ai le ainga wa me sa popole ya le na ave se fa tangata social media fa me o ai le o mo wa covid ya le wa rotu tu fa mai de fai mai e le tu po se na pena sa mandu alva ai pupuinga ho e la tu sa va e tono fa mai ya woni ya se situa pe fa pe le na ngarwe ya ai pe che io le mia la na ya o le taimi ne ya e te le tangata e to mo mai ya o te musu ha fa sita o te o pe o te o to ya sia o tal fa mai o mo tai wa lo te le vai o mai masia o mai we ai refer to eva so e mai o le episodes ya te musu ha fa so fa se pe fai tio le amane o la ma no uma tal fa mai te mi o matou galue ua galuega sa matou fai galue faatisi uma tagata a tele tofi tagata latou a matafai o i lea o le vaaiga ona o tatou sa moa i lou a tatou tele o tagata they take pride i lako o galuega femitai a mea tofeni mea lelei ma ni mea vanaia so le o winga i o tatou tangata sa mawhai o na mātou tapi ne whapia o e te vai au tele complain o le mea lea ia o te lo leise se mwhaina whalea na oe ia alone i kine aranga le o lese ame ia le leinga monitor wa picha i o mea nana mālo se i lo mātou o mai kon karate tua a ia o ai monitor la konga whenga e le whai na ave se tongi o le kon karate pia umarea ma lo e Facebook mo ele o le ia le ia au te ro tu na tau ana ia tau fai maintain le standard ia ho la na uma fa le mai ia wa te le ia e ho la ma tu wa nga society fo mai ia tu ma o ti tu na ta pena ta e le mo so ta inga man tanga ringa me ia ta pena wa le fa pena la us fono mai e ma le au nga se me tangata uma wa le faro fa pe fio e ona fio me tupu le o petani e ho tara to no fa ia mana va ne fa ia no fo nga uma man ta pena e ko la koti eu te dora ya mai se ti io no mi e te o se me se clinic tu e ta wela no tangata le o a vel tara le so qua o ki a vo clinica sa mo te ho ila ta matu matafa yoi matu pitola a tala dua ye fioro tatu sa mo tau le fenta tu tala fenta tu le anga tu so tangata se matu ai sa o not yo ya vele le anga ia le mena le au te whalongolongo pea matata no ma le fionga te siria Dr. Tulepa ia o la na le atu alalo ia e tu alalo atu lava i le tātou malo ia a lea la ua tātara noa nei ia o vāvai atu e ui ana e le to e pule sini pe mesa ia ia lea la ua nga lue a lea ngā solo to le atu nui ati oe fina le fia maua se fisosoani ia e whaftai o le te tala no moe le te fisosoani ia me sini na tā ua tātou pokana me e ui lava nei ia tanu ai o no le tele o meia lo tutupu mai ia wanga ba ai pena ba tu pese fesini la o fionga le afina le professor lango so fu maloloina al fa malo lava mal fa tai de tua o no tu langa o lo fa pena lava na e au sia pelo nganga tau tua de tu no al fesini finale ia ma le mota to va ai nei le o ia de tu no ia tele me eu te tupu mal tato fale mai ia le wa tali le ai o fale mai ia foi vai nga sai ai ia e tuturu lava e whaingo whinga tuturu e sa tā pena foi haka ka lake a tātou la to te whia natu langa ia teimi la nei o ke roa la wane ieri teimi le te sao noa mai ai
le awa kukuri o le ni konkalaki o te loa o le anga whai awa le ni tangata whinale pe fōringa mai watu mai nale whale a o le lava le au nanga ia mena nai ai o talitonu a tonu e se te me e to e mafofo foi lo fionga ia o lo na mia le tu no ia la so swani tu langa ia al mele le tu dia tu lo fionga le forma la se mea e ona la patai e pe wa le ni fa maunga ia te le mele nei ia sia tu no ta to lo fe fio solo mafofo o ai la tu ia le se e tama fai pe wa ma to nunga lo fio na tau sa tu lava sui e se fai nga malo nei o ma to ale nga fai ale o pauna o me o mai ai wa le no po ai sitala wa te fai te foi te fisili te o e disi tu langa a pio se me avinale e tau la vai na to ai le tatu atu no ia tau mau ma susu tau mau ma me nei e de lo ta tuni fo mai fa longo ko tau de seki ba ai fo mai nei me fa pena ia aftai o le turanga na tau na ai a vai foi pui nga ia wa sau to le fo so mai fa fo mai foi ai no e me sel tato atu no fa en fa o le ta u na vai nga le public health e tau e se o le population health por se fo malo lo ina le lauteli o le population health o le population ato o le atu no ma le atu e a mata mai a pui nga e ta o le prevention ina le fa mese le holistic a fa mese in a life cycle teimi le fa na o malta mai ti tono mana vol fini o te le pui nga fena e nga ira tina le na ta wa ina fa pel tama te le atato o le o nana o le pui nga ia whanau maola mai se tamiti maaros. Ni mai o tino. Mai ola mai le lei fo ilo na mafo inga habits. Fasoro mai lore. Mai ele amatanga e whanau mai ero. O whautuanga mo moa whaso i fo malone. Awale faso e whamsusu. Fasusu susu o tina. E ai uma me uma. E pui mai tamiti ni mai. E oi mai manawa taa. E oi mai o virus. O suasu tina ele antivirus to. Ele ai nema me. Tele tato ya pena sina lua to lua ya so ya musuro tina mela na fainga ruanga. Fainga me pena, fa me isi mo me cosmetic reasons. Fa te tinga la na pui nga mai de pepe. Sau fa solo mai le lua tau sanga na ile lima tau sanga ya o fainga tu pui. Ya mai e tāua ale observational tina a ia tu o tau le savani po tuaina na oso nifo o me o me tan konseni pa tāua me o milestones o le tamiti pe a whana wifo e achieve tamiti a o fo na mano sila e lea onga e fo na tui pui e whaile tai observation umaya e pui ai lol tina e le whanongo o tauna i roa amata pe le se wharongo re. Tamiti ia ave vai e fo mai sadinga ma Tesla wharongo. Po dame o tuai e usi ma o tuai ni tautala me ma pea. Whaso solo mena e o ilai teiti o solo mai le teenage. Ia e pui ngā tene e po e tui pui e tomaita i o whaidi. Teimi teenage le HPV. Pui e le cancer le cervical cancer le uterine. E vai pui o le liver hepatitis B e tui le tamai titi o le pepe whaasoro me wai tōru tui. Tu sa pui nga umai e te le e share the responsibility ale whale mai ma mātua. Fo ila ia onga o le policy ren ma ina o tupul mi se resu e fo e le ai vai tato whainga whaavai ma le tūla fo ma pui e tamai titi. Nana concept ma tu ele concept tamiti. Le lana fai ele de tu la fono de na pasi ai na Temian Michel. Fa mano siere fai uma tu pu tamiti au. Ale presenting ala nga pepa tu yo lai up to date.
Lakarit. E le whainga le stala maonga. O le mea la sa whai. Leo koe a maka i mal porkalama school nurse. E o ia i tonu a aonga. Au te vai a mea ia. A maua ta mite leo a tuatu. Whai roa tui wha atoa. Ia, le te whakatala ma life cycle e wha so solo tu la o. O le teenage lea. Leo a mata na monitor. Wai monitor kwa i lalo te mite entai la aonga. Dis porkalama lea na mato katina. Le ka o le prospective monitoring o health o le tamaititi. Ia matafua atu aona pauna i iwa o tele tamete valu iwa tausanga wa overweight. E lua se iwa o matua la poa. Ia, leo tatolo ni la poa e mai. Ia ma encourage ia onga e fai ia la topo kala physical activity. Ia wha mana manama le personal hygiene wa mata manu. Wha mana o lo tino man. E tia o mai i le lua sulta utanga. E mo ele te awa tele whasa launga wai vai e lunga social media ma. Awa te ulau, ele anga le tapa. Ele anga le alcohol. Ia ele anga le mele o le alu whasa lo ato e pe o alu drugs. Lero pe na. Pui ngā uma mea ia. Injury prevention. These are all health related prevention. Le whainga o me tau wai. Yeah, it's fast food too. It's your money fast food tau sangama. Wa mata na fautu ina wa. A mata a peo le tomano. A mata na 6 kilo prostate. A mata na fai masaki pe te suka. Yo o tau sangama tua. Pui nga umara ia tau tau consese. O te fifia fa mtala mele. Na tupu na Australia ma New Zealand te leo me. Na wato na mo yo tatu ni le te na matala le o tai lava le information fa matala itonata fa matala itonata telefone na mato ui na fai fia so ni mena to fa matala ina e mo convincing nga ku fa matala ina fa fia lo la fringa ringa se fu malo me fa ngo fie fa ia tata ia tata ia woni e peo le suada tinga le masima lisi me so ai masima tele le mas eu fanta ia pole me se me le ava manosi o le uro le sigaleti mtu ale ngai o ai tele o tangata ia mata o ngatu pulanga o te iro ai uro mtu ale ai ni fo se tu ro wa vai le mai me e foi la wa e men me le veipa o le vo i fa mau e va ver durante uro ni for vei poi loro. Ela ko fia ola ela ila de sa i a todo var su ne ya me. Te fa le tono no fa tu se la pesa va ya o mano via. Ai le suka le fa ya lenta va. Ya amo ya foi yo. Resi me o to ama me fa yenta la vai. Ai e mo ia e te misi anga poi me ai fa ro ma saudo se vai se fa ro ia te fa fai te so ya tu ia o misi se fala a ua to na me ia la longa uma tanga ta uma e tofua ia le unga tau sanga poi ka tala fe ngai de ala boat era pela age group le o le tele tangata mata apo e mai i le late 50s. Mata lo la po mata uti ia fa misi o ke le ngu ki nga fa ya ko ngu fa ya ti no e o mo se fulu e fa le si to ina la ti na ele no ala ki nga fa ko ala musu ya manela me e manisi manatu e fa se o te musu e no fala o te fala o ringo mo wa ringo para fa fai fa fai o manatu o tatou se ia tatou ma fofonga fai tatou fofo ia fai to inu fala ko so mai o tele suka lo tamale suka lo tina ala mera suka ia o joina me e tatou no tona
I. Ta ora vo e vo i mai watu tatara ngoi ngase to ese. E fa pe fa la to mana. I. Sa ora ese to ina ma. Wo mai taru fu ala awe au mai cha. A vai atu le pepa. Wo over le lo se fu ta usa ngau inu fu ala awe. Ah, e vai ku. A le usa fu me wo tupuro na mai taru na inu fu ala awe. O le tonu sa o ta te fai. Ta hau fi lo na fu ala o to inu. Ah, mo fo 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 me. Ape atu e tu si tasi mai ya. Ngo la atu. No le wa tu ia fu ala awe fa si de no tu. Ta fe lo to. Le to. Ya. O le vingara la fa mtana to la vale vetu. E tofu are vai unga tausanga ma ono puipuinga. Awa ale fai al mena, ya. Pera vate. E tama te maua le rheumatic fever la fa to a iwa tausanga. Se fu. O inga e te lefu te puipuinga wa a ona. Na le leia na vave na i lon tonga fiti. E fai are tu i pensini every month o tata. O le puipuinga le prophylactic pensini. Fa matara iai. A alu e fai le nifo taun fo ma. A esta o tonga fai taun fo ma inanga e. E ma kua fai a nga antibiotic fa pitoa. E pui a ide solo fa ma i patu. Tele i o me fa pefa. E o vore tanga tamatua. E no e ka pia mai leone. Pera tina e tau no o tu teini o. O le mid-30s wa maternal concern. Tau no fai masiaki pere ese lampi di susu se turu fa fonga nga tatu. Wa se rola fai tanga tanga mo breast cancer. O leo e lo ni o te leo cancer. O le vave o nai loa. O le vave foi nana fai na fai eston fits. Ma te leo tatou ia le mene le aetu. O le fofoitua se ilonga o matua. Se longa wa le ia ma se ko fiki fa ave. O me no le ia mai a o tuai. Se ila o mai mai aso nei. O le mumu le vai. Suka le mumu le vai. Ia me ia sta mai mea ia. E la ura fa no. Fa tamala foi matou fa mai wana o tina fa mai. Ia vai na vai faianga IV fa. Ia tudo lo vale. Arere tai ia matau sa tawan tau fai lau vai e man. Tawan no for at least liman na ia se faianga IV antibiotic. Ia rato lo le vale le win for la para lashe tu lo foi man au fai fo. Ia lo le fai le fo. Ole ele menga lo la au fusi ai fusi. Ia so lo fa mtala to ina. E mu no le vai, e me se le suka. Mu e pe ke pe. Mu pa wa ne se mat. A to e on find for la pensi. E to ino to for la hardware process, hardware progress le ma. It's a very ugly infection pa on. Wan so solo le mu fata me se vai. Fata milo le vai. E alua e le tu fetu ka fie si fuala o le process. Tu sapeva tu vai mai. Fainga ai vi endi per. O problema e per si ama. O e ang consequence foi ade. Yola. E uma lo le na vai lo le. Vai viver. O papa mai o plista vai per tanga na muri le vai viver la pe muri. O plista mai voi ali e sua. Ya. Alo na face pe todo faso alo ese lo le suana a matalona ese le pa ya wo whip we call it whipping face try susu to atafe mai le sua foi ali le ya a ona ano le we vai e o na le si face fe por le tanga tam sa fai e si na umano le mena. E vai tu vai so pe lima so tu wa mata no lo mo powerful. So era no from Tanzania. Ya lava le ono sai. I would put it. You still have to go through the effects of the
Ele se mea, a pole mea, ia de o fai IV antibiotic, fai ua mea tres. A tā ua fai no fai tono o fai mai se umale. E mamame, ele contaminate vai ia mea fai shiti la watu e fusia e, vai la au lea. Ia ala wale mele le tupu ia tātou. Kau ngā sua mele mai, ia kau ngā sui hoi ngā le vai ave ia. A umanga whare li I mai le lau, le lau la au. Ia sauris ko ngā lau la au. Ia pipisi le lenga po le ale me wa tili ai. Ai o pere siam. O lai tau fai ale processi o tino e ora. Koe ola mai pa. Ia ese pa ule waleanga. Waleanga di infect. Kusala me va pena. Te le tātou po kore a whamatala. Ia maru namaro. Ia sasi la. A koe kupulu mangai. Ia whamapare vai mea ngau. Vai ngā wha me ua. Nel kau. O sā ua. Wa fasia. O ia fasia. Manole sau noa lau fionga le rifo. Mane yo lau sau noa nga le whaalongolongo. A tonu fo I whaapia fo I whaafonga anga le malo le tunu. Wai, oa uno te iawo vai atu wa mumu lo vai. Mumu pe sa o la la sau noa nga pe la ka mafai e ta amilo ilo vai. E lunga mai la o lo tapu vai. Ia ona la o lo grandfather. O lo na ia la le ngase e pa ule mumu ilo na lima. Ia ona aso le mativa. E pa ulo le mumu le lima toi ina. Pa wanga yo inga mātou le whafsanga I mātou ina wha suri solo ka vai. Koe alua kumare solo fo ile susu. Koe alua kulo malesi solo wai konu le ia solo. O le solo susu ma le solo fo ile ma le solo lo itua. Malama e lol tai au e o ke an mumu ko I. E o whaasanga kulo fo ina au ia whai mai eisa. O folo ai le mea sa iese o ko inga. Ia ona la o toi ina sa fo mai ia fo ilo na whawhine. Whaatonu mai ai la, whaatonu nga lea, ma whaaimu le aspolo. Ia o woso fo ia whai le vai eisa ma. O le mea la na tupu I lau fionga fo mai. Lua so o whaavai eisa ala o vai. Au whaalonga kunga o kau awaku ai ma mea runga. Wa makuai ese le maadili wa o mai atea. Ai le ke le se mumu, ele te le se mumu e. Ia o whai aku loi se o whanga wili ka aware le whalma. Ia o wanu ai loa ile ta aware le whalma. Ia o watu loa tonga fiti loa pe o na sau noa lau sumu. Ale fo mai wa fai fo ile ia o antibiotic e anu anga ile IV ia pe ko lua so fa me ro fo mai wa manga ia no vai ia ngo ko ke ama ia lo le tua ma o mai sila fala au sa ro e inu e fa ai mau ni ai le mau wala o se me na fa pe wa puta mai la ngai o ke ia la vai pon me ia la wo vai atu wa ese mu sa ia e a ngā ala whaafonga anga ia lea lawa malama atu fo. A tonu a oso I sesi. Ia awal whaia le mea ngo whaia ai haru sao ai vai fo mai. Io, ai no te pe ia me la matata to tala nonga. La ia ile vai te tata no e si utua. Ia le wo mai vai te mi tato. Ma dia la. O ese le o si ama ia wo. Sa fai ngo fia na tai. Ia le me ta o tele ia e tele ta to to. Le me le ta MRSA. Te tu shape pa o so isi fa me ia le MRSA fa pito a sa mo ia. It's a bacteria le o to in bacteria le stama mu aso so le vai ai o so le fa maridi. O le angana al mena le MRSA. O le ila ile antibiotic le penicillin. Tau dia aso ia ai ngare amox ia wope. Te mini. Te fa mai o le to ila amox. Ia ngai ko si mis fora alfo. Ije ia. Mai o nga soronga fu si ama ia o umana I si ama na sa fa ngofion tape ia sola. O le otamine si ama fo ia le ele el medial MRSA
methicillin resistant awa ye fo le si do ma ko le mari se ke le ko special along antibiotic e pe ai ole o te lovo e te leone tata tanga te mali nei ma ile mele ta o sepsis wale lava ia wale ai se fuala au pe ai sia mai ono me yo MRSA ia o atu no voi va ia la to fuala au pito ia ai na la to le fe na to affording o fa te na me nei so o ta u ko le o te iwa pina matomata to ta no ngai fa le o ia le ta u ia me nei o ta to va ai le me na tia wa o tangata le suka ia sawa tu le alo Madela. sawa tu le alo siama te o le fa ngai siama mo o ngor sut kai to no lo tino ya ti di o la fan na we to no tino to ta u na le va ve na fai ya ai ta u fo le vai ele nga te siama ya o tu langa tino ya po le yo fatuma ya po le yo o le mea o le stem e tuai na react to mafafo e tuai an convince lo mafafo ai va ya lo le ona le tau fai ale utina compromise e meche ta tonu e malos e lo mena le tu por fa to ni tanga tele ma ya le te fafo si Ma die lava. no le fa fi na lo no malos ta wana lo nguna lo utino e le me utu Bo ile. e le me ya tau ro le na le ya le ma ala we o mai se manato se si me tau na fai ia mata pele pe nai lo ni si me tau na fai atu na ia va ver fo ia le fa fitau Wale mele tupu nei. Ia busu ale si ka wa mai ge vai. La le mo mai. Mela na pe fa ka ia pe na foi nei e pe e mo muso e fa mai na le vai wa du fa mai se lo ka mai si le fa me lo ria no vai a fa mai o ia le mo va qua ya si le Ia ba. O mea vai ai. O mea vai ai e se le fia o tātou e langa i nunga mpi wha anu manu mai tangata. Ai nei no, o soifua malolo ina lea e tuli ma le soifua umi. E pei fo ilasi a tātou ta mata i ta. O lea sa whātopitope le whalmai ia o na ua malulu ua pueia. Mo tangata mātua ua ova le malulu o no fo ai i le masina atoa tanu na fai fono le ngata le lua i le vai aso le fono o le lato a fontanga o tupe, komite o tupe, koe wha opopo atu ai ma le fontanga tele. Ia au marano si fo i le o fo i fai mai ua. O le mea le wai ai ne, kanuanga kula i menga i fai ngā mālola ua fionga i le taitai, i le li fo mai profesa langolang. E mai lor kanga mai alani. La le wa mai le anga wa malai ya pai mala fa. No wa utali tonunga la wa fionga le lo fiong profes. Ile ya ma se malai al fa nga malo le la nga kara pepelo. Le ai. Ai no, o le ka kara ngol po kana mo po. Sorry, le kara ngoi ma. Tara do ba yo le tara do po ba. Vai tano mai no ia. Vai le mai le toro. O de sia ona le adu no toro ave fofo. Ai fa ye le fo. O val fama o rungo lo toro. Maruru aku ngale koko ma warunga e mawar fala ia kia ai les fama walu wa la filisia so ngai e silisia o kama ngal fal mai maka kana mo amar o kama mai do ia kia kilo e kwa ko ngi ya lisia ai na sa bola fa lan mo ku mai ka wa ai ku no la sa fo mai kala mo mai kia o ilo mai o vai ku la sa mo ki ya fo mai o kong pu lo ia kapasia ko le ai nga sa mo ko kalango la mo fai fo mai o ka ma ko sa mo se fai ka kala e vai no la ka ke go fo nunga go fo
Lo minga, la kau fa ona ola fal mai. Ole melanga, ole makamuli langa, I unga fa de kong wat. Wa ya. Wa langi fa fia la ngong, ola kau savali kau de la savali fa no ku mai wangong ko le fa. Ya fa ko kele ke wangong. Ade ola va ya yo pa wa use vai. Ya mafia mako vahenga ai nu ya man mako au roku ngale fia va ai apo kau seselo savari mai la mangungu ko le fa au faku o se vai mo ese vai ke mi mo mako ku foi foi se vai fa pico vinga ya vai la ye o le ai o mar ke mi nge a nga o ka nge yo ngungu ya lo fia fo mai ko ke fiwa ko fa mo ke ngungu ke le ngungu ya peo le tasina tu langa finale faftai tele mo le to fatala ya mo le anga foi lo faso ya sa no ye pesi me aka ro fio ngol fo mai ole vede o tato tu no le tu no mali e to le fo e pe mo sue mama e mo sue lo private yo to ngata me nei ya entro in a private favor or me what una fa tala fo mai ala ta fia va te tenga te ya tara yes ara tu da se singa ya uno fo mai tara ta o mai ke le al suinga ma no va ficha ya me ida se singa este to eu tiro mai po o dua mo na va ola e oi ya tu Itu sama di madi. Lalu mede tu. O lalo ai mede o te ia o fatu aso ni ia. Ia va tu ia le fula o le vana ia. Tu vai atu nga ta tu. Eu ai foi mai bona na ia ma. Eu va tala na pisa. O te mavo pisa ngarwenga. Te le al swing ia o le dei. Ia fa volta un fitingo, io man via la cesing, ade dua tutu, ala pela o fitingo. O ila va pela o ia sa o ila le siko inga. Va foi le asia singa foi fe au ia ilo nanga sengase. Ia o to ina la ile o ngasengase. A ola na famtalanga la va foi i avile. Ia fango ia kwa o le fai fe au o le o ke ma. Ya pe walua ile tolua sasa ulo ia la se singa foi fi a ai le ia le onga senga se foi le olai waika mo fa ali foi fi a ya o ke ilale saulo le ai saula foi fi a va mai mama ko ko ingo foi fi a lo ku melang ka avat wala o kilometers foi fi a lo wasa a le sa sale me ya nganu alai vele ia ko nga ka lo foi fi a ai ale ngasengas yang nga o so ko inga pulo I afu ala ele umona aolanga vele le ya saulo le mo fi au fer ko inga le masavali sa wa twal fi au pototo in fakano fa ko palpala le mor ko inga ya ka ngas fi au kaf no pela wel palpala oh mai no fa ta fanga sengas fe mai le ma pule no fa le ma ye manuia le atua Pio malo ai du. La ka e taua la wa na sa no sa me le mai ya le me va bene tu posta mi ti vere le atoto le ai sa tausia ia si la to lo motu ya la to la vet o mai no motu pule lo fale tu fa solo le lo se me le la malo tok na me la ia taru mai ia pule lo fa solo le lo se ia lo minga nai te tu sapia vala o tomato nei wa mai alu vai falmai fa mai ka ko fa de oki le femele fina ngalo sia nava te vita ki o sia nava le sunga le epikopo mai Wellington New Zealand e mama atata tangata mai mama ya mo moli tu lava fa ma lo mal fa tai la o fionga fo mai
I. Mana ia o lau saunoanga lea sa e saunoa mai ai anu nei. I le amata mai o le upuipuinga lo soifua malolo ina mai lava i lo pepe se ia o lava ina e tangata matua. Wai peifo i o lea wata a fai a inga i nei atu no ui fafo. Ia wai o aso ia o lau tamaititi matua sa a ola i Samoa. Sa ola i fola i le vai taimi lea o le o e iai ia komiti fo ia fuanga pepe le fai tatou atu no. Fai e fai i totono o nuu mafio a. Ia, e te fia ai la na vai tau ai o lo le taimi vai whaafsanga i kongo alma ko fale male fai o komiti. Le fai ai fuanga pepe. E kake kau le halo e avela ta pepe i le fale mai na vai tau. E o lo le taimi o fuanga pepe ia whaafelesi pepe ia ai o ka me ke avel pepe fuanga. Po le lei po ngol pepe, po wala po atele le pepe. Pe tatau ona toi whawhanga le lei le pepe, wa pa u po ngol pepe. O le mana ye o nawa i taimi tatou atu no. Mai le ai se whatamala wa o le makwai o ke ngia lava i le au. E nai fo mai e o atu i tu e ai toi fo malolo ino tamaiti pepe. Ia le ala wa o mai fo i nei atu no. E se le whataua i atea o lau saunoanga le a tok. Tonu fo i ta ua fo i whaafonga mai le malo le atu no. Wai o mātou i nei, e whao ngā le merikea. E te alu ai e vaai fo i le vaai fua lo ngase. Se iwa ngā nawa e manao e te alu i fo mai fo i e private. Ia whato ai lo wa e alu ai totongi, tūlanga whaapena. Ia mō le avea le peila o le mai le mai ngumu. Po o le tolu sa fulu o tausanga na o la vea ai. Nga au mai lava le e kea tele i e fo mai a ka ika lea waka mai. A o ka ika lea waka mai, ngang kaufia maua sa malo si kia i whala au. Le ka le koe anu fo ewa ai, e kusa o ta i ta lava lea ke a o le va ingo le saunga le muuma le me o le soifua malolo ina inei. E ese le lei ona va ai. Talo sia fo ia e whapie nasi o tātou watu no i Samoa. Mana ia tele lau whanongo i lau saunoanga le taimi fo i sa e pulesili i le wharimai. Ia o vainga uma lava ia, pei fo i o whaamtau whaamatala atu i nei. Ia le atua pe a whai e toi fo i na au nanga. A whai fo i wale o maua tono o tātou wharimai i to tua. Ia vai lau a fionga. Po nisi fo i o tātou wharimai. Ia whai lau au nanga lea. Wā lava na i tātou walo laiti. Se ia o lava i na i tātou mātua. E whai eile leo ai nuu, ma whonga tau moli o po kalame nei, mo te Samoa vi ingo le atua. Whaatai ala ua fionga le fua mai mana ia tele tātou talanoanga nei tai au. Toi whaamanatu mai ia mātou. Ia me se fo i lātou o e o loo tausia mātua. Ia male au la iti le whatu a tau tasi i pepe. Tō anga e whai toi fua puipuia o le pepe se ima o lava i mātua. Pamanuia tele le atua. Doctor. Maua lo soifua malolo ina. Lo profesa lango soifua malolo ina. Ia wha ato atu ele atua o savalinga. O ani mea ele o loo iai. Ia o iai lo to mai ma lo hata mai. A wale tautua ina lo mamalo ele atu no a mata mai lava ialo ma whanau. Se i o i mātua ma au na le atua. Ia o mātou tala lea manuia fo i neiva yaso maona tō inga. Ai tātou wheroa i fo i tātou pokalame i leva yaso. Ia e watuia lea e te wha soifua mai le mano le atunu. Ia ma tātou tau mawai mo nei tai. Ia, whaftai tele ai nuu mo le saunoanga whaala ai au. Ia me le saunoanga. Tala fia ia o tātou pokalama. E whao sofia ai fo i le ngona e fia whai pia. Pea whapeo de longo maa die ma ilo foi tato tunu o mea mo ia e tutupu le oranga nei. O le tāua le na te te musu e sono whamtala ni mea vo e le tusi tono se tusi e tau te de io o iai tato te le experience. O le tāua ai o maanai ai o lau tala le i tato komiti. O le teimina le na matoto e wawai na i le toi tamawhai ia whale mai tua. Pare wa ye ni fo mai ma na toi fai atoa ia mea lea
Ona la na o mai le vaenga soifua maloloina man meta o le pen, o le package of essential NCDs. E whape e type no sai mai totomaurunga suka le sa sa moa ho i le tatou atu no. O wha mai e onga o tō tonga o le tino. Ia le walo o malosi mea o tatou whapopo. Wha mai le pipisi. Mai le pipisi. Na pele kaina o le whainga mai o le whainga o screening ngā mata o mai pe tō fia tau sanga i te mai iai. Whai tono whanma. Whanma i tele, whai tō tua whai. O le ara tū whai o ate singa i tō siri no mai tau inai. O la tale ono le whiawhia e tō titi tō se furu mai le tui. O la tō tono le. A whai mai ia nei fo mai tō rua nei. E o le ai whaasoro le mea le. The screening nga me WHO. O ta wea le mo mawhau ia i o novo futo e whai tau, to e whai o mea nei e whiu na mwhaina al tangata ia. Awa ai New Zealand. E maualo e de sukawa tato maolo. E tusi mai au fuala ma mai malau mea te aloa o e fua i lo suka. Ia mai fuafai. Titangwa o e monitor lo suka. Ato mai no le matano rojo fat. E ma fai ona matou to e fai ase. Le fa pove contextualize. Fai e fetau ia masa moa mea le. Ia mato to tsira le pepa. Mato lo le pen fa sa mo. Le pen na de to e ma fa sa. Ona la o le mato ai kia le nga fai. Le ta wa mo ai. Ave lo itatu komiti. O te mi le tau le komiti. Fare tua matau sima o aso ia pena sa no sa le ia e o le aso le o fo mai ia sa o lo matua de mo ia se o kwa ia ai ko ke de yusu o ma ko e fai i o le sa o ma ko fo mai ia ta pena o ma me ia lo matua e o ma ia ai de yusu de ala o ina no te do ata o tu fo e te a si lo te o le fa o mi le fo no fo era fa tutti io le matua aveina e se tausi fo io farlo ia fare ia solo mo io fa na taina ne fa na wale inga le solo mo io fa na le tipa le mai fai tu I fai ya poi cha ma no si ace singa 99 sa ci asi fa le a poi no mai io se fo malo lo ma to fai na le to ne pen pa chamo leo ave me fuai toto fuai pauna fai ia su e marisoka o matou tua fo ia ma form fere sa ia le tangata mo runga le suka por mo runga preparation na senior form ave lo el falma I tu marore la tamaya ya auto la ia forma esa wi tu chen fala ma to e fa ato to siaki ai pe o screening ne fai e va na simenta preto fa fera na fai ele ai nia o le tele o tinana I tua malatu fana o le leia o to tele foi na au va na fai to rua le no fai o nisi ia o le lava tu pe vaso a lava to le leia ia o ina mani le la pe o le mato postcard na mau ai le o award al tato atu mato ade mas go ingo tu tama o minister for nga heads of health for Pacific na mau ai le award o le whainga se me whetau ia mane atu no ia ma lo lava o komiti nei e to tongi pe le tongia e o ala tau fai o la to atu te fale no fai e le ia ina to ia para ma to me fai o le ave o mea ia whainga o fia I laka tunga rin. Ia e hoi nei se ele, pe a atua se singa. Ave ia, awa mo tino a e tau whai ana nei komite whai se me tau ai. Pe a atua se singa. Pai lore, ia, o tupere o tatou ti, o tupere le te e wha umu wha pēna. Na ia ma whai ai le. Lea lawa watu e loma mea ma te discipline timi tua. O to e whai e fwoi la ma le teine lea tātou le just commit. Le teine fwoi mai le awal pili half nurse. Le adu e fua pepe ma. Ia na walau tu e ma
peis lai tonu fal mai ai ko ngiki lai ko miki e loa ia ai ko miki fu fepe ma di poki ko ole mela na le chelu es ole tau fai ai nga fan a ko le World Bank pinga wo mo le wo le le la ia fal mai fo e tau na fai e do fal mai fo fu e fai fai tau fai tongata ia le wole le ta vale ma wala fai ngo fi no feo ia o fi no fi fo mai ko miki ale ta wo le na pui ia mai lava e lai titi se yo o lava i wa tangata tu ia le fai o le sa do ngalo o fionga le fo mai o komiti le te tara no mai o komiti a lofa na le tu no mo so fo a komiti le wai tonu temine komiti ke fakal kali ni milion o voi na le ia sa no mai era o komiti na tu mo ita maloloa ala na o ia ita malolo o e fa rauta e fa me ma popo atu e tina i lo ta malolo e te vai e a fa ita malolo le tonu a ve ita malolo le tonu e o manele tonu ele ipo au to sui foi le sto ta o mai is pe la o ta po to sui le sto ele pela na tina tasiar me o malie e fiu e to fa ia to sui mai le ai langa le uma to ma le ai ola o experience no kan inga tio ma komiti a tina a to ina a to nei la ta fi do ro re ke mio fono le no ia lango se le fai le tapo le no ia e to e foi mai wanga do se me e le solo mo tu o le no le ura to la chica le tinta no ma pena sai fa e madi ia to tali ai na e ora me no fai ai vole me o le longo ma dia ta o pe e o te vi voiare le a ma e lo fa to sera ma io isa o lo sicaretti ia what white pauda fa sto tele ai no il programma te foi le no so foi le fiona te pau fascina era fiona to le fo ai da ia te foi monta pu fa tata no ina na foi fa fo nga ta to no ai me che lo sunga ia a fa wale ato ia fa ato ma ia de tua ma dia da ia we ese upu o sala ia po se ngana ho wale to to mani i fa fo nga ta to watu ia ma ro vi fa ia a sala tai ia to feo te lo to fa fo tai da to fa pale fo ia ma wa hali fia ma ngono o fa tai manu ia ho ne aso tatou talo soifua le vai aso soi por kalama ia tatou aulia manuia le alofa ma le agalē o le tatou tamasili lalagi ia manuia lenei aso ma ona toega afetaitele soifua ia lau fioga pilofesa ua sekulu ma le faminuti ua te ai nei le itulai iva isini au se talia o le tatou pokalame nani nei taeao mo li faamālō ma le faafetai paaga uma le mafuta mai ia faamanuia foʻi le atua le matou autusitusi luga o apiofoliga faapea foʻi luga o le tatou YouTube ia mai se foʻi faafofoga mai o nisi tonu o falefaigaluega manuia galuega o lenei aso auave pasi ma le auave loli le auave upas ma taxi faamanuia le atua iā te outou maua le mataala i luga o le ala ia puipui mai faalavelave ono tupu faafuaseʻi ia me se foʻi le feoaʻi ai o le malo le atunuu femolimolitaʻi i Felemaʻi ia me se foʻi o aʻoaʻoga ma galuega puipui ai le agaga le atua mai se tapuaʻiga i maota malao a le ʻaufaigaluega tofi a le atua e mai se o tupu mai o Samoa le ao sinasina le atunuu mafuta ma le alii e manuia ai lenei aso faalogo atu o gasegase ma laau fomaʻi ma laau tamaiti ave o i le fonomaʻi manuia tele lenei vai aso ia e toe faamanatu atu ia le fonotaga lea a sivaega lea mai kuigiselani ia o le aso o toʻanaʻi nei i le aso ono i tula e tolu i le afiafi i le numera iva Layard Street i Iakuna pei ona valaau mai ai ia ae tatou toe feiloaʻi i le aso toʻanaʻi faasoifua ia Samoa mai le maota Samoa viiga o le atua i sini au se talia so mai
Thank you.